केपेची पर्सेंटेजी भितर कितें सिग्निफिकंट चेंज दिसता आमकां ह्या खेपेक दिसना, व्हेरी क्लियरली दिसना. जो 2012-2017 आशिल्लो तोच ट्रेंड केप्यां भितर आसा. सांगे पळोवया, सांग्यार आमकां ट्रेंड दिसता जाल्यार more or less same, although that 91 looks very nice, it can be 89 also when the final figures come, but these are tentative figures. I think the trend remains same. ताजे उपरांत पळोवया सावर्डे. सावर्डेचेर again the trend is kind of, even the tentative trend is absolutely same. थंय कांयच फरक दिसना म्हाका. कुडचड्यार पळोवया, कुडचड्यार again the trend is same, 2012, 2017, 2022 the trend is same. आनी काणकोण परत जर आमी पळयलें जाल्यार ट्रेंड अगेन इज सेम. काणकोणचोय ट्रेंड 88 चड 85ची 86 to 88 इज सिमिलर, व्हेरी सिमिलर. आय कांट इवन डिफरन्शिएट विथ द टेंटेटिव्ह फिगर्स एट ऑल. सो द ट्रेंड ऑफ वोटिंग इन काणकोण ऑल्सो, काणकोण आमी सांगेचे म्हाका दिसता ट्रेंड इज सेम, आनी काणकोण आय थिंक इज ऑल्सो इन अ व्हेरी व्हेरी सिमिलर रेंज. सो एब्सोल्युटली नो very significant change when it comes to, again yes, Canacona and Sanguem are same, so not very significant change when it comes to all these trends. Manoj, I'll start with you on this mining belt and Canacona. 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आम्ही म्हणल्या भितरले केपे, सांगे, सावर्डे, कुडचडे आणि काणकोण. यापैकी 5 पैकी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेस विरुद्ध भाजप ही पारंपरिक लढत थंय जाता आणि तीच पारंपरिक लढत आमकां दिसतली केप्यां, कुडचडे आणि काणकोणा. हातूंतलो एक फरक कशें की केपें केन्नाच बीजेपी जिखूंक नाशिल्ली. बीजेपीक आतां बाबू सारको एक व्हडलो स्ट्रॉंग लिडर मेळ्ळ्यामुळे थंय एक ट्रॅक्शन मेळ्ळा. बट काँग्रेस ऑल्सो हॅज पुट अप अ व्हेरी व्हेरी फॉर्मिडेबल ओपोजिशन आणि ताणें एक बरें आपलें थंय चित्र तयार केलां. सो इट इज गोइंग टू बी टफ. सावर्डेची सीट एमजीपीक आशिल्ली ती ह्या वेळाचेर बीजेपीक वतली काय परती एमजीपी कडे रावतली हें पळोवचें पडटलें. सो इट्स रिमेन्स टू बी अ कॉन्टेस्ट. What you are saying, Manoj, is mining belt is not mining acting as belt a is that it is not going to change. The fight looks to be more or less similar. पण मायनिंग बेल्टान जरी ट्रिमेंडस असंतोष जरी आसत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे थंय ट्रॅक्शन बरें आसा, कारण थंय कार्यकर्त्याची मजबूत फळी या सगळ्या मायनिंग बेल्टान बीजेपीची आसा. ओके. पांडुरंग, मायनिंग बेल्ट तुका दिसता ह्या खेपेक वेगळे तरेन बिहेव करतलो जो कन्सिस्टंटली बीजेपी म्हणजे फाटले 10 वर्स तरी रावला. बीजेपीचे मेन मुळात कॅन्डिडेट सिलेक्शन जे आशिल्ले थंय सावर्ड्या म्हणाय आमी की सांग्यार म्हणूया की 1-2-3 कडेन कॅन्डिडेट सिलेक्शन आसा तें चुकलां. आणि कांय जाग्यार अशें जालां बीजेपीचे तेणी बरे हेवी वेट्स हाडलेले. आमी वदर मुरगांवचो आमकां उलोवपाक चान्स मेळूंक ना. जे काय हेवी वेट्स हाडलेले ते आतां तांकां दिसपाक लागलें की ती मिस्टेक जाली म्हणून. सो कॅन्डिडेट सिलेक्शन जे आसा बीजेपीचे ते 1-2-3 जाग्यार सावथ गोंयान चुकलेले आसा. आनी ताका दिसता, म्हाका दिसता की एक सांग्यार सावित्री आणि प्रसाद हाच्या मदीं हे जातली. सावर्ड्यार पावसकर आणि गणेश गांवकार हांच्या मदीं जातली. आनी काणकोणार केप्या हे फावटी मातसो टफ आहा बाबू कवळेकराक. म्हाका दिसता पयलीं एक फावट बीजेपी थंय जिखल्या प्रकाश वेळीप म्हाका दिसता. ओके. सो केप्यारूय म्हाका दिसता हे फावटी बाबू कवळेकराक टफ आसा, तितकें सोंपें ना ताका हे फावटी. आनी काणकोणार फायट जातली काँग्रेस, इंडिपेंडंट आणि बीजेपी. ओके. बिफोर आय गो टू क्लियोफास बाब आणि राधा बाब, आय विल गो टू सुनील, बिकॉज सुनील हॅज टू लीव फॉर अनदर शो ऑन अ नॅशनल चॅनल. सो आय विल लीव हिम फर्स्ट. सुनील, मायनिंग बेल्ट आणि काणकोण तुमकां कितें दिसता? ह्या खेपेक तरी मायनिंग बेल्ट तुमचे वटच्यान रावतलो काय फाटली 10 वर्सां जे जालां तेच? लोकांनी म्हाका दिसता आनी 5 वर्सां फुडली लोकांक आनी वाट पळोवपाक पेशन्स ना. आनी पेशन्स सोडा, लोकांची कॅपेसिटी ना आनी 5 वर्सां फुडली वाट पळोवपाक. आनी हे आमी ज्यो 5 मतदारसंघ डिस्कस केल्या, काणकोण, केप्यां, सांग्यां, सावर्ड्या, कुडचड्या, हातूंतलो एक काणकोण जर सोडलो जाल्यार केप्यां, सांग्यां, सावर्ड्या, कुडचड्या हे कंप्लीट मायनिंग बेल्ट. तांची इकॉनॉमी 99% डिपेंडींग ऑन मायनिंग. आनी केप्यां जर पळोवशात तुमी, इट वॉज ट्रेडिशनली विथ काँग्रेस. सांग्यां, येस, BJP was rejected last time also, independent MLA, and he has joined Congress now. Savardia is a dicey situation, I will be very frank over there. Kurchorem, we have given a very strong opposition to the incumbent sitting MLA, and mining is a major factor, Kurchorem. As far as Canacona is concerned, I think Fatleford mandate was clear to Congress party. The MLA went to BJP. ताकाय तांच्यांनी ticket दिवंक ना. They have given to the person who defeated their candidate last time. So now the person who had gone from Congress and denied the ticket will defeat the BJP candidate this time. He is not going to damage us. So ही 5तली 4 सिटां, I think the writing is clear on the wall. ना, आणि just one moment. Yeah. आणि म्हाका दिसता
as of now, I have made very fair analysis and accepted. I have not done something like what Giri is doing. ताजे काउंट करीत जाल्यार 33 जाता 40तले भुरगो सुद्दां हांगतलो आनी कितें जातलें ते फुडें आनी उलोवन उरतना धा तारखेक क्लियर जातलें. Thanks a lot, Sunil, for joining us. हांव थंयच्यान वता क्लियोफात बाबा कडेन. क्लियोफात बाब, do you think mining belt will react differently? See, I don't think it will be different in that sense, but there appears a strong resistance in Quepem and Sanguem, Curchorem. Savordem and Canacona, I feel, will remain with BJP. Will remain with BJP. Radha Bab? Yes, in fact, my own reports indicate that BJP could have a tough time to hold Curchorem and Quepem. And in Sanguem, I gather that Congress is very strong, that Gaonkar, Prasad Gaonkar, yes, is strong, at least whatever But information. you are saying that mining belt is not behaving as a cohesive voter. May not. But differing from what happens, constituency to constituency. there's a difference. There is a difference. If in Sanguem there is even a 15-20% shift from the mining anti-BJP, the Congress wins. You see, these are Curchorem, Quepem and Sanguem are constituency with about a third Catholic population. And they will blindly go with the Congress. So all they need is a few percentage of shifting from the other side. Okay. So if that happens, the Congress, BJP loses there. Very, very interesting. हांव तुमच्या मतान नारायण बाब आसा आमच्या बरोबर. मोगो खातीर हो म्हाका दिसता बेल्ट खूब म्हत्वाचो. नारायण बाब, तुम्ही ह्या बेल्टा कडेन कशें पळयता? आम्ही ते सावर्ड्यांक आमचो कॅन्डिडेट घातला जो इज कमिंग फ्रॉम मायनींग ओनली आनी एके काळी तो म्हाका दिसता लिडर त्या मायनींगच्या डिपेंडंटाचो आनी फाटले खेपे तो एक्चुली तो आस्पिरंट आमचो टिकेटी खातीर पण केन्नी हांव ताका ना एक दिला आनी ग्रासरूट लेवलाचेर तो काम करता आनी हेंच्यांनी म्हटल्या प्रमाणे जर मायनींगचे लोक तर तेज्या फाटल्यान रावले जाल्यार तो सीट खरेंच परत आमकां येवपाची जास्त शक्यता आसा. तो एक सीट मायनिंग बेल्ट ह्या खेपेक तुमकां दिसता की बिकॉज तुमचे नॉर्थाकूय मायनिंग बेल्टा भितर कॅन्डिडेट आसात. डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बिहेव डिफरंटली ऑर सिमिलर? नो दे हॅव टू दे आय थिंक बिहेव डिफरंट. सिद्धेश, तुम्ही या बेल्टा कडेन कशें लास्ट पळयता? 12 years पळय जी रियलिटी आसा ती मानून घेवपाक वी आर वर्किंग ऑन इट. सो बेसिकली इट मायट बी सरप्रायजीस फॉर अस ऑल्सो बिकॉज जे रियलिटी आसा ती मानून घेवपाक थोडी गोश्टी. ओके. गिरिराज, मायनिंग बेल्ट? म्हाका दिसता खंय तरी म्हणजे आय विल गो सीट बाय सीट फर्स्ट. म्हणजे केप्यां आय थिंक बाबू हॅज बीन एबल टू रिटेन इवन इन 2012 when there was an anti-Congress wave. I think he was one of the strong men who held on to his seat. So he could possibly repeat it again. I agree there is a very tough battle in Quepem, but he may still prevail because of his, because he understands this. Yeah. See, Sanguem again, I think if you look at what votes Savitri got last time, she basically got similar votes what Yuri polled earlier. Yeah. So if you ask me, she might eat more into Prasad's votes rather than into Mr. Ferdesai's. So that is why I believe Sanguem it's going to be a fight, but it's advantage BJP there. Savordem, Curchorem, if you ask me, we don't have to worry at all. It's BJP. It's going for BJP. Canacona, yes. I mean, like Sunil exactly explained it. Even I got a little confused. So I think Canacona is going to be a fight, but Mr. Savardkar is definitely leading all surveys that we have conducted. Okay. How fine? Counted now how many Sunil is right, 33. It comes to 33. I was so humble during Salset. You're so humble. No, and you did not mention Madkai also. That was very good. So, I considered long back. so Cleophas, the final before we wrap up, do you think this election is going to give us a single largest party or a clear mandate? This is too confusing even for me. Correct. I think Single largest party or a mandate, clear mandate. I think there will 80 be plus voting, 80% no, correct. plus voting. According to me, there will be a single largest party. There would have been a wave had it not been for the smaller parties which have halted the wave. Okay. It is a total backlash against the government. Radha, single largest party or a clear mandate? I really do not know, but I don't think BJP will come anywhere near a majority, even simple or otherwise. But hopefully, whoever wins will get a
absolute majority, that is 50 plus 1%. Okay. Because we would prefer that we have a stable government with no horse trading. Yeah. Manoj, Yeah, I think the situation like of that of the last time Yeah. is परती रिपीट जातली मेजॉरिटी कोणाक दिसना पण एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काँग्रेस मे इमर्ज अँड बीजेपी विल बी फार बिहाइंड एज इट वॉज लास्ट टाइम पण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काय म्हाका दिसता की हे फावटी Mandate, clear mandate. क्लियर मॅन्डेट ना पूण एक 15-16 जागे एखाद्या पार्टीक मेळटले आनी म्हाका दिसता की काँग्रेस त्या लागीं आसा. ओके तुमकां लागून सिद्धेश सगळे जाण म्हणटा की तुमकां लागून आसताले म्हणून पण कितें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काय तुमकां क्लियर मॅन्डेट दिसता कोणा खातीर No, आतां जाल्यार इलेक्शन सोंपलें Single आतां largest प्रामाणीकपणान उलोवया सिंगल लार्जेस्ट ना. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नारायण बाब मेजॉरिटी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिंगल लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फायनली थिंक contesting 13 single largest party कोणाची? कोणाक तरी now we are coming to the most important person on this panel who has to say single largest party or clear mandate who is technically already on 36. He may tell us. Technically already No. on 36. He may tell us, irrespective of anything, will form the government. 22 प्लस ना गिरिराज इलेक्शन सोंपले खरें सांग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काय मॅन्डेट ना आय थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ mandate. heading towards a mandate. Absolutely. Heading towards a mandate, whether you will reach there or not, we'll see. But heading towards a mandate is a very diplomatic answer. Na is par, na us par. But I think that has been the sentiment of this election and the voting. कोण इस्पार कोण उस्पार ते आमकां फुडल्या एक 20-21 दिसा भितर कळटलें.